municipality okushaba okuhirwayo munyeshengero wa Rukungiri municipality obwabire nabugana aho ba kansara bona ba municipality egi kandi okubugana okukubira hari geso in municipality ya Rukungiri kimwa bikuseni bigendo umeisho ni registration update ya registers ezitu nkapati ya NRM kandi hamwe na National Register ahabwa Electoral Commission nyena ngunshabe ba kansara mwena mukimanyengo mwe no muri mu muhango abo kuba nimwe misho gabantu ngenu mwishimire kuba nimubamanyisa ngo bino bujunanizibwa bwo kutera karuru bakatorana abebembeze ngenu kana karuru to kuja kukatera kandi utala checkingira mu register kureba yabo limu ninga yabo talimu abashikiro mu kuvuga noku bagambirwe ngo enkorengana nungi neja kongera kutuntumura umunyorano gw'ibyo butegeki municipality ya Rukungiri twatanisa na chairman witu wa LC5 twatanisa na mayor twatanisa na RDC n'abandi aza kugira team ejo iri mu kwatanisa nimbwe turukubasa kubona entunguka iyi turukwetaga tubasa kwatanisa nkaba hereza ningashabebembese tukwatanise hamwe tubasa kuhereza abantu bitu munonga nyowe bwebembezi twakurirwine songa konka wano enda kutera mugenzo wano mutera nkoko kwenda konka kwirukanga kasente none ndangu tumugasho gwo ko ikamwe no mutima gwiha nabwecho bine meya bine council bine chi konka above them are district council kana chairman LC5 amwe nabande abebembezi so mbeno tarho kondana agati ya council agati ya municipality hamwe na district yicukuru no kwikirizangana ukumura akore ukumura atwaze ibintu byanyu mukabikora okutereze nkarira kukatandika ebiro 20 byokwezi oku kandi no kwija kwa 210 ebyokwezi kwa kabiri omwaka ogu ahabwa TV West ndi Stuart Twino Mujuni.